Ovo je priča o virusima, ali molim sve one koji pre toga nisu pogledali video o bakterijama, da se vrati i da najpre to urade, jer će tu steći neka predznanja koja su nam korisna za ovu priču o virusima. Dakle, virusi. Ovdje imamo slike raznih virusa, tek da vidite koliko su raznovrsni po pitanju veličine i oblika, a boja je naravno stvar dizajna, ničeg drugog. I od čega je izgrađeno telo virusa, ako uopšte možemo reći telo? U sredini se nalaze genetski materijal, znači nasledni materijal, a okolo njega ima nekakav omotač, ali taj omotač je suštinski različit od ćelijske membrane. Zato što ćelijska membrana je živa, ona ima sposobnost da neke stvari propušta u ćeliju, a neke da ne pušta u ćeliju. Da neke stvari izbacuje iz ćeliju, neke materije, a neke ostaju u njoj. I ona tako u stvari kao neka dobra carina određuje šta u ćeliju ulazi, šta iz ćelije izlazi. Kod virusa to nije slučaj. Ovaj omotač, protein coat i envelope, je jednostavno pakovanje za njegov nasledni materijal koji može ili ne mora imati raznorazne nastavke koji pomažu da taj virus dospe do neke ćelije domaćina, da li je to vodom ili vazduhom. Dakle, tako gledan virus koji nema ćelijsku strukturu, može se reći da uopšte nije živ. Međutim, da vidimo koje su beše sve karakteristike živih bića. Da li se virus hrani? Ne hrani se. Da li diše? Ne diše. Da li izbacuje štetne materije? Ni to ne radi, ništa nije jeo. Da li se kreće? Ne kreće se sam, samo ga nose voda i vazduh. I da li ima ikakvu nadražljivost u odnosu na spoljašnju sredinu? Nema, ali se razmnožava. I to je sad jedina karakteristika koja viruse čini živima. Nemaju ćeliju, to ih stavlja u nežive, razmnožavaju se, to ih stavlja u žive i zato su oni na granici živog i neživog. A kako se ti virusi razmnožavaju? Evo ga ovde jedan virus koji nema nogice i glavu, nego je to samo oblik onog omotača, onako pakovanja što sam rekla, prostog i jednostavnog. On ubaci svoj nasledni materijal u ćeliju i ćelija sluša, odnosno izvršava komande koje su zapisane na tom naslednom materijalu, a u ovom slučaju to će reći umnoži me i napravi još ovih proteina omotača, pa onda sve to lepo spakuj, pa još malo umnoži i kad se to dovoljno namnoži, ćelija više ne može da se drži, pukne i virusi izlaze dalje, napadaju sledeće ćelije. Gora varijanta po nas, a bolja po viruse, jeste kada se nasledni materijal virusa ugradi u gene ćelije i tako stoji. I sad se ćelija normalno razmnožava, kao što ovde vidite, ne obraćajući pažnju na virusne gene, ali u jednom trenutku, pod često nama medicini nepoznatim okolnostima, ti geni virusni se aktiviraju i odjednom od zdravih ćelija mi imamo ćelije koji proizvode viruse. Da, virusi izazivaju bolesti, to je svima poznato. Neke od tih su prehlada, grip, ovčije boginje, male boginje, velike boginje, besnilo, sida, žutica, dečija paraliza. Sad kako se borimo protiv toga? Medicina je došla do otkrića vakcina. Sam princip vakcina je isti i za bakterijske bolesti i za virusne bolesti, a evo kako vakcine rade. Znači ovdje imamo neki mikroorganizam koji na svojoj površini ima nekakve proteine. Ti proteini su neke materije koje imaju određeni geometrijski oblik, ovdje je to pojednostavljeno prikazano kao trouglići. Te geometrijske oblike naš imunosistem prepoznaje i pravi antitela. Znači pravi neko oružje kojime će se boriti protiv tih organizama tako što će ih u stvari onemogućiti da učine svoje štetno dejstvo. Ali kako bi u vakcine ubacili cele žive mikroorganizme, mi bismo se razboleli. Međutim, pribegava se triku da se ubace delovi mikroorganizma ili čak, znači ovi mali ili veći delovi ili jednostavno uspavani, odnosno onemogućeni ili umrtvljeni mikroorganizmi. Tada naš imunosistem deluje, naša odbrambena vojska pravi oružje, jer sada je bezbedna, ona ima vremena da napravi oružje protiv tog konkretnog mikroorganizma, a da se pritom ne razboli, jer je količina mikroorganizama mala i pritom oni nisu živi, nisu aktivni i nisu infektivni. Odnosno ne izazivaju simptome, bar ne velike. Evo kako se to prikači, znači potpuno odgovara ova antitela obliku koji mikroorganizam nosi na svojoj površini. I tako smo mirni, primili smo vakcinu. Sledeći put u životu, kada dođemo u kontakt sa tim mikroorganizmom,
on i dalje ima iste proteine na površini, znači isti geometrijski oblici su u pitanju. Organizam to jako brzo prepoznaje. Sada mu ne treba vreme da osmisli i napravi oružje, nego oružje već ima spremno jer je primio vakcinu, brzo onemogućava mikroorganizam i kod nas se ne ispoljavaju simptomi određene bolesti. Eto, u tome je što se sa vakcinama. Dakle, bez obzira da li su bakterijske ili virusne bolesti u pitanju, princip je isti. Ovdje imam jedan dug od bakterija koji vam dugujem, a to je šta se dešava kada vam uzmu bris iz grla ili bris iz nosa. Znate, oni imaju onaj štapić, pa vam malo zagrebu po grlu ili u nosu i onda imaju ovako jedne, to vi ne vidite, to rade u laboratoriji, imaju ove takozvane Petri kutije ili Petri šolje, gde ima neka podlogica koju bakterije vole da jedu, pa se zove hranljiva podloga. I ovdje ovi potezi što vidite, to su u stvari potezi tog štapića koji je bio u vašem grlu, kojim su oni zasadili bakterije na tu podlogu. Onda su ostavili ovu Petri kutiju, bez ovih tačkica, znači, za početak. Ostavili su je da te bakterije izrastu jedno 24 sata na nekom toplom mestu koje je otprilike 36 stepeni kao i naše telo. I onda se napravi ova skrama. Vidite, na nekim mestima nema tog poteza. Znači sve ovo što se vidi šaranje, to su u stvari bakterije izrasle. Onda su rekli, znači, ovo dete ima bakterije, hajde da vidimo kojim antibiotikom da ga lečimo. I onda sad stave oni 1, 2, 3, 4 različita antibiotika, uzmu flomaster, podele iscrtaju ovu podelu, da bi označili i brojevima 1, 2, 3, 4, da lakše mogu da prate šta je šta, i puste još 24 sata da raste. Šta radi antibiotik? Antibiotik ubija bakterije. Tamo gde je antibiotik ubio bakterije, podloga ponovo postaje provida, znači to je mesto gde bakterija više nema. Što je veći prečnik kruga oko ove antibiotske tabletice, to znači da taj antibiotik jače deluje na te bakterije. Ako kruga nema ili je mali, znači da su te bakterije manje ili više otporne na dati antibiotik. I tako se određuje koji ćete antibiotik dobiti da pijete. I još jedna stvarčica, malo orijentacije u veličinama radi. Ovo je crveno krvno zrnce, a ovo je bakterija Escherichia coli, koja normalno ima u našem organizmu, ali kada ima previše onda nastaju neki problemi. A evo, u odnosu na njenu veličinu, od 750 nanometara, koliki su, evo je Escherichia coli, kolitski su, što je bolje rečeno, virus malih boginja ili virus mozaične bolesti duvana ili, na primer, bakteriofagi, to su neki virusi koji napadaju bakterije, da, i oni imaju svoje neprijatelje, ili neki poliovirusi. Eto, to je samo da se uporedi odnosi veličina ovih različitih mikroorganizama.